رادیوی دنگی گل دنگی توی هواتیا جنابندان و چیان رادیوی دنگی گل دنباشی رو 16 آذر 2024 شمیل بروکسل ساعت 14 لامد 16 گودار نجامن و چنداوی پیشکش بکن سهو ششمین سال بگره کنکوژی حلبچه ببیرتینن کنکوژی حلبچه ایشک هفپار آتوا یا گل کرد و مروانیه دوی روژا رشته لکردستان و گلک دویرندن جیان جبو 5 دقیقان هات راوستاندن به تیبه جل باشوری کردستانی بیرانین لسلیمانی جالی کوملا هنرمندن ملی و پیکات لطاقا نوروز آکر کوکیج آلارش هات دلقاندن نتنه دو باشور لسرانسر هرمن باکور روشات سوری جی مراسمین بیرانین پیکاتن دو بیرانین دو هات کتن دوی گل کرد بی یکیتی برسیوی بده قرکرنان آنجاق بوی برسیوی ام دکارن همبری خوین وارن بابو کالان بسکنه لکوبانه لپیشیا ناوین داره و بریا خسریا دموکراتیکا کانتونا فراتی به تevli buna nünlerin saziyan da xuyani katayın. Li Bakure Kurdistan u Türkiye ji şehidin konkuji hatın birani. Xalke Bakure Kurdistan dibejin evsedan salın hev bidin gele kurtune bikin. Le dibe salvegera roja reşte em carek edin dibejin gele kurdu doz u dava xeda ve ısrar ek u janeke azad tevi gelan dedim pekani. Ve xısna dem partiyenle AMD u Ankara ji bida xuyani şehiden Halepçe'ye bir ani. Bida bu konkuji u inkare ve ne karben gele kurt tine bikin. Siyasetvan İtalya'yı Paola Ferrara Diyarbakır Azadi Abdullah Öcalan edi mecburiyete ke zededir 25 salın reberapole girtika İmralı edibin tecteke girande te girtun evse salın bitavayı agahi jenayı girtin. Lehemberi ve tecita girankir bir peşenktiya dost engele kurt pengavacı Abdullah Öcalan'a azadi bir püsküreka kurt reçareseri hattes bekirin. Pengava ku belavi gelen valaten cihane buye konağa düyemin am mezintirin dibe devamdike siyaset medar u vezire bereye pişkiriya civakya İtalya'yı Paola Ferrara li ser tecitali İmraliye u penga ve jirojnamavan Serkan Demirre axivi. Paul Ferrara ani zaman ku devleti atır jibertir saxwe tecite giran dike u emnir xan dikir. Öcalan be fikren xwe netene ji bu Kurdan de heman demede ji bu murvani ji rewşenbir u filozofeke mezine. Le devleti atık de çarço ve nezikatiyen berede tev digere u tecitali ser Öcalan girantır dike. Ev yek ji nişani medide Kubawa ki eşkere ji Öcalan u fikren viditirsin. Siyaset medarı İtalya Paola Ferrara da xuyakeren ku paradigmaya ku Öcalan derxistiye peş netene ji bu Kurdan ji bu me cihane giringe u gur ez dibe bavariye demek Öcalan de se sala büsü yekemin de jimerreriya ku diçe sosyalizme nişandaye. Dibe vateye de ez carek edindi bejim ez dibe bavariye demek ku ramanen Öcalan netene ji bu Kurdan ji bu hemu tevgeren ku guherine civaki esas digerin u ji bu hemu muruvaniye re nişandaren giringe. Levma dive tekoşina ji bu azadi Abdullah Öcalan ji be mezenkirin edi dem hatiye ku ev bu avayke fiziki azadte. Komeliya Mafya Muruvan İhadeli Ahmet'e konferansa açtı uçarı seriya mesele kurt darxız. Komeliya Mafya Muruvan İhadeli Ahmet'e konferansa açtı uçarı seriya mesele kurt darxız. Hevseruka giştiya İhaderen Keskun Hüseyin Küçük Balaban Rojnamavan Niviskan Revşen bir siyasetmedar nüren saziyen sivil en civaki ülkele kes beştarbun. De konferansa da avule hevseruka giştiya İhade Hüseyin Küçük Balaban akıvi. Küçük Balaban Diyarbakır ku İhade Jiroja hati avakirin ve de açtığı da ısrar dike gud parasına açtığı mafya muruvane he jiher demi behtir pedivi ame be pevaju açtığı uçare seriye heye ısrar adı şerde de besedema kısar u ziyane mezin şer zarar edide hemu aliye jiyani u ev zarar nayet telafi kirin şer de be baş u xızani ligel ve digere xılazbun ameya jivan hemun
neyiniyan bi aştiye pekane lewma biles pedivi bi aştiyeke civaki heye jibu ve jidve demedes peşiya hevditina malbat u parezeran abi Birez Abdullah Öcalan revere vekirin Birez Abdullah Öcalan de çareseriya mesela kurta aktöreke giringe diveriya müzakereye riyal hevkirine be vekirin u beştariya beşen siyasi u civaki livan pevajuan be miso gerkirin Malbata girti üstün da em jiber janavi be fikarın li girtika tipaseya navça sem sune kavake girtiye de greva birçi bu nedenetine işkence kirin. Girtiye bina ve selami üstün da briya telefone agayda malbata xwe dayka üstün da mülke üstün da ahvi. Lave min u hevalen villi girtike de ben zahteke giran dene. Ni ve şevel ser qoşen wan de girin wan işkence deken em jana zaruken xwe be fikarın. Ba ve üstün da Hanifi üstün da ji derbarı rewşa lave xwe de bu hagot. Lave min bi hinceta ku beştari serhildana buya 28 sal ceza lehat birin. Rewşa tenduristiya wîzede ne başe tevi ve ji divare fiziki u deruni de işkence kirin. Ape üstün da Ebu Bekir üstün da ji balkşan ser Dadveriya devleta Türk u dijminatiya Kurdan ve geregezeke dibine u got selami tı suçne kiriye jiber ku dınava baske cuvanen ye HDP'de cih girtiye ev avetin girtige nahaji işkenceye giran letekirin. Adaleta ve devlete her car bir şekleki dertike ve peşperime u en ve tücari kabul nakin. Pişti Serdana Sudaniyalı Şengale tevgera bala Fransa'da bu yaserik veziri Irak Mehmet Şia Sudani de çare adarede teviş şande ke cara yekem çu Serdana Şengale u devditine hevditinem biger reqat bahsa eriş u da gerkeriya devleta Türk u hezen xoyen lidiş civak estinekir. Pişti Serdana serik vezir Sudani tevgerekne asay ya bala fren bemruv birç Bemrov le asman Şengale zede bune. Dencema van erişanda bedahan kez şehit bun o birindar bun. Eğer devleta Irak'ı u biteyberci saziye istihbarata Irak'ı bi devleta Türkler ne bu yalikar devleta Türk ne dikar bi heysani van erişan bike. Çavderen siyasi deşandikin ku evdemek edirecek ku trafik ekene asayidin abera devleta Türk ada girker u deslatari Irak'ı deheye. Beriya durojan jişandiya şera Türk liger raydarın Irak'ı hevditin kirin. Devleta Türk veke ku Irak'ı hemu da xazen van pejrandine nişanda le deslatari Irak'ı ev hevditin veke serdanek asayya duvalatan ciran nişanda le ihtimal heye kulli pişt perde gelekli hevkirin pek hatibun ku evyek ve zirare bide civaka Irak'ı. Heman çavderan gut eğer Irak xwesteken devleta Türk kabul bike devleta Türk ve demeke kende beşeke mezir ji axa Irak'ı dagir bike. Jiber ku devleta Türk bi salane ku de beje ev de çarçuya misaki milli de hatta bu muslib için. Endame komiteye Jireber Abdullah Öcalan'ı azadi derbare cejna Nevroz'de gut piroz kiran Nevroz'e li qandile ve diji dagir kiran u komployeni sergele kurd ve versi veke bankle herkesi ke ku tevli Nevroz'e bibe. جشنی نوروز جشنی کینەتەوەی دێرینە جشنێکە دژ بە ستەم و بە زوڵم و بە هەموو ئەو ستەمکارانی کە بە درێژایی مێژوو کراوەتە سەر گەلانی بندەست و بە تایبەتیش گەلی کورد و بۆیە بە درێژایی مێژوو نەتەوەی کورد ئەم جەژنە پیرۆز دەکات وەکو سمبولی سەرکەوتن وەکو سمبولی ڕاپەڕین بەرامبەر بە ستەمکاری و بەداگیرکاری و من لێرەوە وەکو ئەندامێکی کۆمیتەی ئازادی ئۆجەلان پیرۆزبایی لە هەموو نەتەوەی کورد و لە هەموو کوردێکی ئازادی خواز دەکەم جەژنی نەورۆز پیرۆز دەکەم لە هەموو چوار بەشی کوردستان و بە گرنگی دەزانم کە ئەم نەورۆزە نەورۆزی قەندیل پیرۆز بکەن و بە هەموو ڕەنگ و دەنگە جیاوازەکان بەشداری جەژنی نەورۆز بکەن لە قەندیل و هەر وەکو وەڵامدانەوەیەک بۆ دەوڵەتانی داگیرکرد بە تایبەتی ئەم قۆناغەکە پیلانگێڕی گەورە هەیە لەسەر هەر چوار بەشی کوردستان بە تایبەتی لەسەر باشووری کوردستان و ڕۆژ ئاوای کوردستان بۆیە ئەم بەشداری بوونەی نەورۆزی قەندیل دەبێ بە وەڵامدانەوەیەک بەرامبەر بە ستەم بەرامبەر بە داگیرکاری بەرامبەر بە هەموو ئەو پیلانگێڕانە کە دەکرێتە سەر نەتەوەی کورد
بەشێوەیەکی گشتی بۆیە بەشداریکردنی لێرەوە داوا لە هەموو گەلی کورد دەکەم لە بەتایبەتی لە کوردانی باشووری کوردستان جەژنی نەورۆز بکانە بە کەرنەڤاڵێک دژ بە داگیرکاری و دژ بە هەموو ئەو ستەمانی کە دەکرێتە سەر نەتەوەی روکن احمد کوت نوروزا 2024 و به نوروزا ریبرا پو هفسروکا تفگیر جواکا دموکراتیک تف دمی روکن احمد جان فراقی و گو شورش روژاور نوروز و گوهر رنگ خوش کو براتیا گلان همج نوروز این کل بر ظلم دهاتم پیروز کرن گیشتن پیروز بای نوروزا باجیر لتین خملاندن ایرو نوروز بوی لطکه تکوشینا جبو آزادی دموکراسی عدالت و وکویه روکن احمد آنی سمان کو پنگا و جابلو جلان را آزادی پرسکریکا کرد چاره سری به نوروز ری گیشت لطکه گوت ای ساج با آزادی فیزیکی ریبرا پو چاری سری پرسکریکا کرد پیروز کرن آرمان جمعه سال 2024 اند پیکان آزادی فیزیکی ریبر اپوی پارادیگما ریبر عبدالله öcalan گردونی بوی گلن جهانش با آزادی فیزیکی ریبر پو تکوشینه دیگه دیو گله کرد و گلن روشلاتا ناوین تولوی پنگاوی ببن و تکوشینه مزن بکن روکن احمد هری داوی بانگا تولو بونه نوروز کر گود نوروز روجا بلند بونا دنگ آزادی روجا داوی آنینا لتجید ظلم و دسلاتاریا متینگریه ببونه هاتنا نوروز پیروزباهی لباجارین روشات کردستان به جوش که مزن دوام دیگه نوروز آزادی کو همو ساله لهر دورا کردستان به جوش که مزن ته پیشوازی کرن و پیروز کرن ایسا جوه که سالم بهوری لروشات کردستان ته همو ساختن دولت ایران به جوش که مزن دست بکری و هر روز لگلک دوران ته پیروز کرن نوروز دوه لباجار ساقز بوکان محبت و گلک باجاران و گندین دن روشات کردستان به پیخستنا آگیر نوروز و گردان گووند هات پیروز کرن ته پایین کو پیروزباهی نوروز لروشات کردستان دوام بکه ویل هین جهان کو هر روز و ساعتن و نهات نشکره کرن و نوروز فینال جی ورن دار خستن نوروز سمبولک نتویه و عمل بنار قندیل پیروز بکن اندام تفگیر آزادی سارا رضا تکیلداری نوروز ایسا جان فراخی و گوت نوروز سمبولک نتویه و پیروز کنا نوروز لبنار قندیل چاندک کوناره و ام نوروز لبنار قندیل پیروز بکن پیروز کنا نوروز سردم آمن نشانه تکوشن دیجی ده حقین ایروکو ترکیه فاشیز به تیبتی اردوانه سارا رضا اشارت بگیرینگا پیروز کنا نوروز لقنطار قندیل گیرو گوت جچار پارچه کردستان اوجی در وی ولایت کستین و هر سال نوروز لقاندیل پیروز دکن او یک جهه شانازیه ام سالانه جه همو باجارن جدا وکی سلیمانی کرکو قلعه دزه هولر گرمیان و هر واد دستک و دستکفتیه که آوادکن اف دسته جبو نوروز قاندیل بانگوازی اندکه و برین جدا وکی تلفون بگل و کسیت آن رتیکیلانده دینه ای سال جبر راست هاتنا مها رمضان و نوروز گلک آماده کاری هاتنه کرن خوارن و کن جبو همو بشتاران هاتنه دابن کرن و دکارن لور فتارا خوشی وکن و پاشی با خوشی بکن بشف جی برنامه زندی هنه گچ و خورد بخیرهاتین به خطرین آگیج چیایان بین خواره سارا رضایی پیروزبایی آخوه همون گل کرد کو جبو پیروزکلا نوروز لبنار قندیلی به بانگوازی کرد پیروزبایی نوروز یلق قرسه به بحانه اولهی هاته بطال کرن لگور پلانه ده حفظه آداره ده لطاقا کجا تپه نوروز باته پیروز کرن لوالیتی دستور ندا کو نوروز وره پیروز کرن روی برن دم پارتی قیسریه تکیلداری مجاری لسر حساب خویا پلاتفورما ایکسی دا خویان اک داو گود پیروز بایا نوروز جالی والیتی و حاتبو قبول کرن لید بازه آداره ده آنگو دو مدوریت پولیسان یا باجر جمره راگاند گوامو بحانه اولهی کاری پیروزگران نوروز لقیصریه بطال کرنه
Sezai temelli guddi ve emdavili aboriya faşizme binin arikare koma meclisaya Dem Partiye Sezai temelli jane feraqivi gud geşedanen ku İrul ruşlata navin de kavmin li dora Kurdan u Filistiniyane. Türkiye hem li Rojava u hem jili başure Kurdistan'a şereke domdar demeşine. Şerji aboriya Türkiye tüne giriye de sılattarici de şerde ısrar dike. Ve arteje krize aboriya Türkiye dakete bi sıfıre u de sılattariye disaji devji şer bernade. Her salji bu şer sihsu 5 milyar dolar tene xerç kirin. Türkiye'nin karevi bare giran hilgire jibu veji hatta bıkırık ekvaketiye bindeynande. Sezai temeli desi şankir ku aboriya AKP MHP aboriya faşizane u go jibu ve eke hilbijartınan siwiye kadare gereki giringe. Dive gel politikayın aboriya faşiz ya ve de sılattariye mahkum bike. Eğer AKP MHP u ittifaka cumhur ve feraseta faşiz de hilbijartını da biser bikevin ve hevl bidin aboriya faşizme fersir biken. Regirtina ve yeke hilbijartina si u yeke adare yedi ve em davili ve aboriya faşizme binen. Namzede Dem Partiye Mümin Erol Janefere Ağvi u Diyarkir ku AKP iradeye gel deste ser kiriye 5 salın tu karnı hatiye kirin. Ugur jibu mırov bikare hin baştırlı tetwane bijidi ve geldi suyeke adare de şaredariye tatwane jikespkari nelereti u ranti rizgar bike. Mümin Erol desti şankir ku evu belkız beştaş epos demir. Hem namzetin Dem Partiye yen hevşaredariye tatwanene u gud em jibu çariseriye hemu perskirekan amadene. Ev hilbijartın jibu davili be adaletiye binin geleke giringe. Erol dest şankir ku ev dına ve xabateke ciddi dene u renadın hile u dolabın de sılattariye gud tebi hemu pekarinen be hukuki u helvesten antidemokratik evçidikin bilabikin ve ne karın iradeye gel tüne bikin. Xelkemeye tetwane 5 salın ji ave be parmaya ji şingeye be parmaya. Kaymen gazper tiştek nekiriye tene dizi utalan kiriye gelji ve dizane u beberiya ekosistema kayyum mahkum bike u şaredariya xwe rizgar bike. Binamzete Dem Partiye rojeke partiya mehat. Jehil bijartine suyeke adarere demeke kurtma u xabaten partiya ve kevu demokrasiye ya gelen Dem Partiye bilezdi dome yek jivan navçayan yani yeni şehir Ahmet'e. Namzeten hevşeredari yeni şehri diyardikin ku çava ben peyvire ve hizmet ahoya nivçomayı bidomine. Namzete hevşeredari ya yeni şehri Safiye Akta Serdana esnafu gelkir. Esnaf gutun pişti kayyuman eme ben şaredariye u dengeme ji partiya mere. Safiye li bazara taxa vilayete jî bi coş hat pêşwazî kirin. Esnafan çawa Safiye dibînin dibêjin ev gel wê hilbijêre. Safiye ku çû dezgehan din jî esnafeke din jêre got her tiş pir bihaye herkes dest vala ve digere aborî pir xirabûye. Nihatene daxwaza me ev e ku hûn qizanç bikin. Telegodarên hêja îro jem hatin dawiya nûçeyên xwe heta sibê min xweşiyê de dem baş.